2018 لا شغل تبوي الجزائر سي تبويا الحباس لي كازيرن لي جوندارمري لا ميزير انت الا وصنفر نكرا اللوزين اتاوين انت نظن يقبايلين خدمن ويا غلثن ماشي دي سكارن نكونين اي قبايلينا اكس تساكلو ايك قننا فعلوا لنا هذا راه تجميلت ذي غن إيوالا شنا غي ظلين ولا مشو قدران ذيك مش كشلاظن كماثنا مصطفى كوش لكو ذي يمدو كاليس ثوالام مفدنا ميون ورقاز ذي جدار مينيك وغالنا ردفير ثنمير ذي مغنا سنبوا النار فيغفك غواليو سيمسلاين نيونو سامول يثنغال تزاير وكيذ لو الناس في السلويث يجير دان تيستامون إن ياك ذو نقيف وين يبوبن تبور تكنون تضرع ما تغير ما ضقنا جزاروت ساعة من نية التواسن شريك تمور أنا برسلنا أسليني إلو الناس أقلق نفكاك العهد ثمول ثقفاليث أتسيدير ذي تمونات فيفا كامل كابيلة انديبوندونت سلميرت إمزوها وسلميرت نون سوالان ذا سمكتي يا سيكلت نتسوال دغار غورس سوالان إيضالي ذي كندا ذي مونريال سوالان ميلاد تمليليث مقران أطاسي ديفغن إوا كينا دينين تيمون تموت القبايل ذا سمكتي تجميلت مرا ويدي غلين غاف يسا غاف قبايليت غاف يزا فنكم ذان غاف اللون مسلاي الساكين قرا ذاكي ذي الباري ذي غن مازال لو 20 اثنا 20 ديفريل ذي غن اتفغن الصوات تاع دي ثمورت اخاطر منو ذي نيكلا سامورت تقبايليت يقلان ذي اللعب أثمتنا نغيت تيدين يالاس ذي تمور تقبيليس ورثغ زمس وزافوغ الجزائري يوكنا سننيا أقلع نفكايا ثيت أقلع يذون أقلع أمنو يسرفزم وتنسلسو يالا نسلام ونفوذي كرزن نسلام ثيكليا أدلي دي ثوناسين إيكرزن بلا العظيم أنفكا والي مسا سونيا يحيى بريزيدون دو لونيون دي فام كابيل أمنو غاكي سرفت موت القبايل ستكاذي ستمطوث ثمطوث إذا دي جانير كازن يسوي سالات زوغ ثمور تقبايليس نسعى غام زروي يفنوكي مزروي ظنين وقال يكسلام انا ذا غاركضن يكسلام انا ذا غنقضن وذا غنقضنا را وذا غنقرنا خاص نغنى شحال دي ثريا إهني وإذا نقرا تنبرت والمساسونية بالعضيل أنصف يسم أزول في لون مرة دونك ذي تزوارة السقس ملاين عند اسمي كثير تفسو تبالكنت اسمي كثير تفسو ينوكو قاعدان في مرتق فيليس يليون دقنا يسايون نقصين أطاس ذي العرشينس يقموثن يكتوانغن أفدما تيلاليا أفدما تنكيس دونك هاد السوترا كتسقون نخدم دقيقة تسمير إوا كنا نيت نمكثي إوا كنا نيلي غير ثما يمولا نسن يماثل نسن مازال تسرون على الساقي 20 سنة قاعدين في الموت نسن في 8 نسن مازال تسرون دونك تنمرت نون دقيقة تسمير ديالنا ينون
تنمرت نون الميرتو فيرست اول تزوالي تدولت ما اذا روحنا قبليو ناد بلي تنطو تقبايليس لا سيزيك تمزورت غير منو في كيسينس غاف منو تقبايليس دونك الساقي لونيون دي فام كابيل تادوك لان تلاوين تقبايليين تينيك بغانا تسفقن الغير ينس تسفقن يوا كانوا الزميرات تقبل البطل يقدرونا فرشنا غادي تمور تقبايليس اتفرصا تاغوني تيوا كنا تسمكتيغ لكن لوناس حمزيه اكو جمال زايم مزايت ندير الحباس خاصك نخدم ولا شو خدم نقاح رحنا على الحبس غاف الدمان تنكيس نسن غاف الدمان كنا رفضن من نقط مرتق فايليس هاد مشتي كنيا داغون ايوا كنت مرتق فايليس اطاسي سرو اطاسي الصبار اطاسي البطلي كارانا فراويس قاعدين فراويس بلوتو اطاس امطاون اطاسي ذا منك يقمرن فوالا ايوا كنا دي ثقاره هاد السيوله غير تقبايليس غير تمطو تقبايليس ايوا كنا ترصا تفسو تاكي تباريات مزروك بخميس ايوا كنا دمكتي غير وراويس دا شو تمزرو تمور تقبايليس اكنو نتو يارا خاطر ميلا نتو نموت ميلا نتو نعاود نغا افريد ويسينا راه شني غيكتوان ديجا دي الفاطون تنمرت نون اتيدير تمور تقبايليس تيموننت اتيدير تمور تقبايليس تيلليس واتيدير تمطو تقبايليس تيموننت تمور تقبايليس بونوس تنميرت مسا سونيا تنميرت اكا منو غاف تقبايليت ذا منو نتلاوين ديال كازن انا الدوكلث انا زز قرناك افوس ديك فوس ساعكم تزين هذا تفسوس زريغ طاسي تاع السام زريغ طاسي مازال دم مسليين ويجي ذا ذي مذانني خدمن اف تقبايليت خاص مذاك لا ثيكوالا خدم يوعر ثيكوال تفن دوغورن ذا شو كان امن كونيا امن ثنيا امن كونويا تعرضنا كويت تخدم انت زمرت نسن غنبدا العضله الفكاوال ايما سلابح شريفي مينيستر دو لا سيكوريتي ان سوفيس كما سلابح شريفي ان سوفيسك الزلف اللونايت مثلا ثيست مثين ان سوفيس وان ميدو سامير كل غارداكي مثلا vous êtes nombreux زمرا كون دينير vous nous avez manqué et c'est vraiment un réel plaisir de vous revoir ثيست مثين مثلا مثلا سكوسكي يا دناكا on n'a pas pu faire le rassemblement donc ça fait pour quelques-uns d'entre vous ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu et vous pouvez pas savoir l'immense joie que de vous revoir Dagui de la République. Fan Mertenonemi de Sam. وقبل commencer, grâce à la tâche militaire, Ilounas Hamzi, enlevé, séquestré par un pouvoir fasciste, raciste, arabo-islamiste, le pouvoir colonial algérien. Donc j'aimerais rendre hommage à ce grand homme qui est Ilounas Hamzi. Et je lui promets qu'on va faire tout notre possible pour le sortir de là et qu'il retrouve la liberté. J'ai une pensée aussi à Jamal Azaïm, qui est en train aussi de pourrir Mskin dans les géoles du pouvoir algérien. Cette année a été riche en événements, malheureuse. Et en effet, à Skwasagi, comme vous le savez, il y a eu énormément d'assassinats. Et ces assassinats concernent le point sensible de la société kabyle. Thilawin. Il y a eu des féminicides qui se sont passés. Il y a eu une mère et sa fille qui ont été tuées. Il y a eu une fille brûlée. Il y a eu des gens qui se sont attaqués, des lâches qui se sont attaqués à ce qu'il y a de plus précieux dans notre société. Cette société, il ne faut pas qu'on se voile la face. On est une société malade. On est une société engrainée par une idéologie qui s'appelle l'arabo-islamiste. Le pouvoir algérien essaie de tout faire pour anéantir la culture kabyle. Le projet Zéro Kabyle n'est pas comme ça une idée, quelque chose d'irréel. Il est bel et bien là. On voit actuellement une floraison
de mosquées, d'écoles coraniques, un pays d'essence laïque, qui croit, qui respecte l'ensemble des religions. Et là, des étrangers venus d'ailleurs, font une idéologie, imposent leur idéologie pour nous anéantir. C'est ce qu'on appelle le projet Zéro Kabyle. Anéantir toute une culture, et millénaire, et combien réelle, et combien jolie, rayonnante. Ils ne la veulent pas, cette culture. Ils sont en train de nous anéantir. Le Makanava travaille dans ce sens, dans le sens pour défendre la culture kabyle, de défendre la Kabylie et le peuple kabyle. Le pouvoir algérien crée de toutes parts des histoires à inculquer à nos enfants. L'école algérienne qui se trouve actuellement en Kabylie essaye d'aliéner nos enfants. Et là, quand on apprend dans une école à laver le corps des morts à des enfants de 6, 7, 8 ans, c'est qu'il y a un problème réel d'idéologie et un problème réel dans la société. Encore une fois, notre société est malade. Cela, il faut qu'on se réveille. Le Makanavad travaille pour essayer d'éveiller les consciences, essayer de réveiller les gens. On essaie de donner une identité à travers différents projets d'institutions. On essaie de former des gens à Rzdev qui puissent prendre la relève pour diriger la Kabylie et des gens d'un haut niveau pour pouvoir donner un avenir, un espoir. Le Makanavad essaye de donner un futur, un espoir. En Kabylie, comme dit Matoub Lounes, en parlant de l'idéologie arabo-islamiste, le greffon ne veut pas prendre. En effet, nous rejetons cette idéologie Nsar, une culture que l'on va défendre et que l'on défendra de toute notre possible et de toute notre âme. Alors, à la question que beaucoup de sceptiques pour l'indépendance de la Kabylie, le fameux « qu'allons-nous manger ?» De tout temps, le pays colonial algérien a essayé de dévaloriser la Kabylie et les Kabyles, ainsi que la culture kabyle. Qarnas, sans nous, ils n'ont rien à manger. Heureusement qu'il y a le pétrole. Eh bien, détrompez-vous. En Kabylie, la Kabylie est l'un des pays les plus riches de l'Afrique du Nord. Il est là, il a une agriculture florissante, il a la possibilité de faire des pêches, et il a la possibilité de créer des centres touristiques. En dehors de cela, nous investissons surtout sur une société d'intelligence, d'intellectuels. Et donc pour développer une école de l'intelligence qui va former nos élites de demain. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va manger demain? Eh bien, on pourra former des centres de laboratoire, dans la pharmacologie. On pourra investir dans l'aérospatial. On pourra faire des pôles financiers qui vont nous permettre, au même titre que tous les pays développés du monde, d'être là et d'être présents par notre intelligence et d'apporter une réelle valeur ajoutée au monde, et non pas de traîner un boulet et un dogme, une idée, une idéologie sphirnar sans avenir à Rzdev. Non, ce qu'on veut, c'est donner de l'espoir et Warashnar à l'avenir. Donc, le Makanava avait essayé de donner des repères identitaires et Warashnar à notre peuple en créant différentes institutions, telles que le Parlement kabyle, telles que la Hanaya qui va se mettre en place. Le passeport kabyle est là, et il sera bien là. Et le Khvaïl Soumatar, Zmerna Voyage in Suisse.
Donc à tout cela, nous répondons effectivement au pouvoir algérien, mais Hassan, vous ne pouvez rien faire contre nous. On est là et on arrachera notre indépendance. Il ne tient qu'au peuple kabyle d'arracher son indépendance. Mais l'Evrar, le peuple kabyle Askaradiri, indépendant, il ne tient qu'à lui. Donc, Asagi en Laïl Kouzaki, Al-Garathiri, et Ouidaki Landithmourt, j'en appelle, Iwatmathina, Iwakin le 20 avril à Kiyat, Fran en masse, Dithmourt Taqvaili. Donc, je pense que j'arrive à la fin de mon discours. Bravo. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que là, actuellement, notre jeunesse est menacée. En menaçant notre jeunesse, c'est l'avenir du peuple kabyle qui est menacé. Donc, prenons notre destin en main, n'ayons pas peur, c'est RSDF. Il ne tient encore une fois qu'au peuple kabyle de se prendre en main. Vive le peuple kabyle et vive l'indépendance du peuple kabyle. Bonos. سنميرث إما الشريفية أزدلسا أزدعوذا ناد غروات جديكم أمين غافي مونوان جث نادا طناقي وعار إلا كان حذرث نحواجيكم تحواجيكم تخفيليت سوالا ميثي كلت النظام كنقرب سيكركاس نتمورث نلتزاير ديالنا تصفضحت إثي كلت النظام ثمورث القفيل والسكر هذه ثفراني النسل انشتاقيا ذي الصاغي ثي كلت النظام نفقنا سنت ذاك السين إغرفان إقلان ديال الجزائرينا إثي كلت النظام هذه النحشان إثي كلت النظام هذه يرقاقي هذه عوقها مكرا يخدم Alors, Yahya Ranif Kawali, Massaksel Belabassi, conseiller à la présidence et président de la Fédération kabyle de football. Massaksel Belabassi, Anne-Sophie Seki. Zulflaouad. Bonos. Tilelir imarnasen, tilelir imarnasen, tilelir imarnasen, tilelir. Tanbel. أثيرتين. أنا شفت له هنا. الزول فلاون سومتا الزول إذ قبيليين دي قبيليين أسا إذ نجمع ناس كار مراح نا ريبيبليك أسا تقبيليت أترف ذا قروس إيميل ثرواس تدوكلد أما دي تمور تقبيليت أما برا نتمور تقبيليت أنا نيو ثلميرت أطاس خاصك نيو ذاكي دي فرنسا يصاب أس دي بلاسير سوينا كا